Sanibonani kusile bakwethu ngiyanamukela ngiyanibingelela ohlelweni lethu lezindaba eSPMedia TV 1 moqala ungena ku channel yethu bakwethu sicela ukuthi like uphinde usubscribe ungalenzi phela iphutha lokukhohlwa ukushare link lethu ukuze simthondlobale njalo kanti kodwa beni lethu namhlanje bakwethu siphethe intaba YaseDubai uthi ke bakwethu uyabingelela uthi ke uyathanda ukuthatha lethuba bakwethu abonge kuma supporters kumndeni wakhe kanye nabangani abasondelene naye kanti no taxi owners nama taxi drivers ngokudlala umusic wakhe uthi ke bakwethu na uboza kwabo laba asebenza nabo endimeni yomculo uthi uyabonga kakhulu indlela abameseka ngayo uthi ke bakwethu la uthanda ukudlulisa ukuthi ambitious ke usedlulile kuyona so ucela ukuthi ke bakwethu ningabakhulumi kabi futhi ningabethuki ngoba lokho kuzobangela indaba yezimpi kanti uthi ke umfana kwamaphumulo bakwethu uthanda ukubonga futhi kuyona ambitious ngokuthi kwazi kumbeka ebalazweni avele kubantu bonke ngetalente lakhe kanti ke bakwethu uthi ke engizokudinga kubalandeli bami people who love and respect what I do ukuthi niqhubeke njalo ningeseke njengoba benenza njalo please after this statement ngicela ningayithuki i-label futhi ningalwi nabo uthi I will continue to release beautiful music under my records label kanti ke uthi igama le studio sakhe 3.7 entertainment uthi for any media interviews and bookings kindly please email Dubai bookings za@gmail.com or 079 157 2607 usho njalo ke bakwethu uthi ke uyabonga kuninonke uthi uNkulunkulu anibusise aphinde aneseke isho njalo bakwethu intaba yaseDubai mina njengentatheli eSPMedia TV bakwethu ngicela ukuphuma kanje ukuthi ningibambe evideo nelandelayo ngokuzayo Agisikhulumele ngabe